Dobar dan, dragi gledatelji. Dobrodošli u još jedan MSTV podcast. A s nama je danas predsjednica Foruma mladih s MS-om Hrvatske, prva predsjednica, Nina Stipčević. Dobrodošla, Nina. Ćao, Majo. Pozdrav dragim gledateljima. Dobro, evo me, tu sam. Tu si. Htjela bih da s nama podijeliš malo svoju priču od puta dijagnoze, od samih simptoma do dijagnoze. Koliko je to trajalo, koliko je bilo izazovno i onako u par crtica. Kako je to izgledalo? Ok, prvo da probam pričati kratko i jasno. Izgledalo je kaotično. Prvo mi je počelo smetati sunce. Radila sam na brodu i primijetila sam, stojim u hladu, sve je dobro, izađem na sunce nekako. Sve je mutnjikavo. Nakon tog momenta sa suncem, trnci malo u ruci pa bi prošli. Dvoslike kad su se pojavile, bilo je alarmantno. Idem ja jedan dan po cesti i šetam se s prijateljem i neki tip ide ispred nas. Ja njemu kao, brate, vidi ovo, dvojica, obukli su se isto. On govori, Nina, kao, nisu se obukli isto, to je jedan čovjek. Kako misliš jedan čovjek? I onda sam skužila da je tu, znaš već ko odnija šalu. Malo hitne, malo bolnice, svašta nešto, temperatura. Imala sam temperaturu što je poprilično netipičan simptom, multiple, 3 mjeseca u komadu. Ajme. 38. Znači kad imaš 30 godina i temperaturu 38, 3 mjeseca ti si jedan iracionalan čovjek. Jednorozi su išli po dnevnom boravku, u jednom momentu si onako na izmaku života, u drugom pivaš, u trećem, ne znam, očaj. Ali sve skupa je brzo bilo, relativno brzo bilo dijagnosticirano i onda terapija pulsna, nadošla sam sebi i sad sam alive and kicking. Pa dosta uzbudljiv zapravo početak i taj neki put. Mislim, vidjeti dvoje ljudi, dvoslike, ali dobra fora. To. Znači, dvoslike su apsolutan teror. Mutno je sve bilo, ne želim se prisjećati toga. Što bi rekla, koji ti je najizazovniji simptom bio od početka do evo sada? Jesu li možda to te dvoslike ili nešto drugo? Pa, dobro, dvoslike su bile kao, znaš da imaš dvosliku i dvoslika je, ali ove neke čudne male senzacije tipa zvukovi su mi bili glasni i sad neko bi miša kavu pored mene, a ja bi doslovce trzala. Ko da je najveća galama, kao šta mišaš tako glasno? Već sam počela biti iracionalna. Ne mišam glasno, mišam normalno. Recimo te stvari, ti zvukovi, čudni trnci u hodu, pa onda misliš da si sidija krivo, spava krivo, nešto. I jedan od najčudnijih je bio, idem po cesti i mislim da idem krivo. I onda bi svakog pitala, dobro, jel ja idem sad ravno? Kao, Nina, ideš cijelo vrijeme ravno. Meni bi osjećaj bija doslovce lijevo, desno, da. I onda ti simptomi koje ti osjećaš, ali zapravo se ne vide, to je apsolutni teror. Misliš da si lud, to je to. Misliš da si lud, ali evo, i luda jesam, ali imam i multiplu, tako da, koliko ti je teško verbalizirati te simptome, opisivati ih? Pa, iz priloženog vidimo da nije toliko teško, ali zapravo malo je kompleksno iz razloga što po mom viđenju, a volim birat riči, znači trnci nisu isto što i trnjenje po mom nekom, vibracija nije isto što i nalet ili val, bockanje. Previše različitih simptoma koje ljudi vole staviti pod isti pojam, u isti koš, a u principu nije. I onda tek kad malo uđeš u tu problematiku s drugim ljudima vidiš koliko neki simptom, trnci smo mislili da su i meni i tebi isti, a zapravo su totalno neke oprečne stvari. Tako da koliko je lagano, toliko je i misija pojasniti nekome šta je tebi tu točno u tom trenu. Da, slažem se, onako dosta... rekla bih izazovno, pogotovo u komunikaciji s drugima, jer nemamo ta neka ista viđenja, onda onako, ma to je to, i onda zapravo shvatiš da jednostavno ne razumiješ. Da. I onda tu treba jednostavno ući u cipele drugih da bi mogli razumjeti da su to jednostavno druga priroda i toga svega. Tebi se igrom slučaja dogodila mi još jedna dijagnoza, dogodila se aneurizma. Hoćeš nam reći nešto o tom svom putu aneurizme? Da, to je bilo super, odnosno nije bilo super, ali da, mislim kako, filmski jedan moment u kojem doktor koji je na prvu bio uvjeren da meni nije ništa, jer možda sam mlada, umorna i u stresu, sorry doktore, okrenuo se onako filmski na stolici. Znate, Stipčević, imate još jednu dijagnozu, Janko. Skoro da mi je malo bilo drago jer sam se mučila dokazati da imam jednu.
I onda kad sam skontala aneurizma, bilo mi je, Isuse mili Bože, to zvuči nekako aneurizma, prestrašno, sam znala što to predstavlja i da je bilo je veselo dok se nisam odlučila na operaciju, dok nisam se navikla na terapiju pa sam htjela biti sigurna da će to sve biti dobro, te nekih skoro 2 godine, pa ako ne čak i 2 godine, sam živjela ko na jajima. Znači išla sam na trening sa tlakomjerom, tlakomjer je bio baš poseban gadget, ljudi obično vade one šejkere, a ja lagano kao vidi me. Bojala bi se kad bi se iznervirala, počelo bi malo tu kuckati, već sam bila gotovo jednom nogom u grobu što se kaže i to je bilo užasno stresno, ali sad kad se riješilo, na Rebru su napravili vrhunski posao, ne mogu vjerovati koliko je to zapravo bezbolno, elegantno i izvrsno odrađeno, da ono glupo reći ja bi opet, ali da se desi ne bi se bojala. Tako da ako neko ima sličan problem, neka se ne boji. Ta operacija je meni osobno bila manje bolna i strašna, koliko god se to suludo zvučalo, ali nego vađenje umljaka. Toliko o tome. Ali da je to sve skupa imati i MS i aneurizmu bilo jednostavno, ne. Trebalo je strpljenja, trebalo je privikavanja, trebalo je taj moment kad izađeš van i kad osjetiš simptome jednog, i sad koliko su simptomi aneurizme nisu, ali kad osjetiš to kuckanje na vrućini, na tlaku, na nečemu, jednostavno meni je trebalo energije da odem do WC-a, triskam se tamo ogledalo, dobro je sve, neće ti sad biti ništa, tako da drago mi je da je eto bar aneurizmica stvar prošlosti, a ova multiplica s tim ćemo nekako... S njom ćemo lako. Da, s njom ćemo, ja bi se napila. Popit vode. Dosta bih rekla izazovno nošenje paralelno aneurizma i multipla, s obzirom da onak moraš paziti jedno, moraš paziti drugo. No, kako sada izgleda tvoja multipla bez aneurizme? Kako su sve ti? To novo, to je sad malo friško, tako da ne znam točno kako izgleda. Doduše, mene je iznenadilo da kucnem praznovjerno, što se nije triggerala multipla od tog pustog stresa. Stres se je manifestira na način da sam nekako dezorijentirana u nekim dnevnim zadacima, što vjerujem da će nakon nekog vremena proći, i rekla bi, osim što sam prestala pušiti, što mi je jedan od najvećih stresora pored ove 2 stvari, svaki pravi pušač će to znati, mislim da se to izbilo više na ove neke fizičke stvari. Znači kronični umor koji u nekom trenu splasnutog, volim i ovaj simptom multiple, splasnutog adrenalina manifestira, znači taj kronični umor i eto, ten ti bukne, onako koža je inače dosta dobar pokazatelj svih unutarnjih stanja, nesanica, znala sam se stvarno patiti s tim spavanjem, znači digneš se nakon operacije, ja sam se nakon nekih 45 minuta vjerojatno probudila iz te duboke narkoze i nakon toga ne mogu spavati mjesec dana. Neko bi očekivao, evo sad su ti otvorili glavu, sad ćeš spavati cijeli dan, ja sam bila nabrijana, znači ne bi se ugasila, inače imam problem ugasit se, isto evidentno, ali recimo moja multiplica je baš dobro, bolje joj je. Pa, drago mi je čuti da je multipla dobra i neka tako ostane, no zanima me, s obzirom da si postala predsjednica Foruma mladih u ovom nekom periodu prije same operacije aneurizme, kako je Forum mladih, odnosno kako su ljudi oko tebe u Forumu utjecali na tvoj oporavak od aneurizma, makar on traje i vjerojatno će trajati još neko vrijeme? Oće, ali nećemo se dati. Da vidimo. Čekaj da sad to zapakiram. Dobro, u smislu, imala sam za animaciju, te društvene mreže sve voljela bi, doduše sam malo manje gledala u kompjuter, zato aktivirajte se. Ali što se tiče te podrške, izvrsno, znači svjesna si mojih tantruma, onda i sad Ivan kao psiholog je tu također odigrao veliku ulogu. Jednostavno samo to saznanje da tu postoje, mada na drugom kraju Hrvatske, ljudi koje briga di si, što si, zašto si, je bilo dosta olakšavajuće. Uopće to saznanje da znam da postoje ljudi s MS-om moje godišta, što nisam bila svjesna onda kad sam dobila dijagnozu također. Tako da uvijek je ta grupa tu bila za postaviti neko pitanje, uvijek ste tu vas dvoje bili da vas zagnjavi, jel se tebi dešava ovo, i nekako da nije bilo foruma, vrlo vjerojatno bi se osjećala samo ko jedan od onih pacijenata tamo negdje na Rebru, s tim da nakon nekog vremena ti
i svima nam je poznat taj osjećaj, si dosadija sam sebi i okolini i ne možeš sad taj velšmerc ispaliti na svoje bližnje stalno, tako da uvelike mi je olakšalo čitavu situaciju što sam tu gdje jesam i sam taj moment rada za forum je isto tako jedna vrsta terapije. Znači, ja budem često loše volje, neću uopće lagat, ne bi niko rekao, ali ja budem često loše volje i onda mi se javi neko drugi i sad ja tu iskopam kako ću ja sad tebi pomoći, pomognem sebi na taj način, što je vrlo vjerojatno i odlika nas takvih. Ali da, super mi je to došlo. Ne znam što bi. Ne znam što bi. To sam te pitala iz razloga što se sjećam dok smo bili u Biogradu na Networking Meetu, kako si govorila nakon što si postala predsjednica, kako ti je upravo to sad motivacija još više za samu operaciju i taj dio onak kao, kako si bila još više nekako navrijena na operaciju. Ne znam kako to drugačije opisati, ali takav smo dojam dobili. Je, zato što ja imam problem s mirovanjem. Općenito imam problem s mirovanjem i kako je MS sam po sebi utjeca na to neko nazovimo poslovnu dimenziju mene, osjećala sam da samo prisustvo tu u toj nekakvoj funkciji, u tom smislu, lakše mi je bilo u tom oporavku u kojem zapravo ne smijem ništa, nisam smjela raditi ništa. Znači, nije da sad ti nisi sposoban za posao, da ne bi nekog demotiviralo, ali moraš odmoriti, ne bi bilo dobro gledati u kompjuter, ne bi bilo dobro umarati se, moraš spavati. I ja jednostavno u tom beznađu osjećaj vrijednosti vučem iz toga što radim. U tom momentu kad nisam radila sam ovo što sad radimo tu, bila sam predsjednica. Još uvijek si? I još uvijek sam, da ne bi bilo. Olakšalo mi je. Osjećala sam se bitnije, korisnije. Čak bi bitnije stavila prije nego korisnije, a onda normalno i korisno. I ako ti što znači rezultati tvog tada rada u tom mirovanju itekako se vide. Tako da... Hvala što si bila i u tom periodu tu vrlo, vrlo aktivno. Vjerojatno nisi možda toliko prije same operacije niti očekivala da ćeš biti toliko aktivna u tom periodu oporavka, ali si stvarno bila onako full. Što jest. Radoholičar u meni je proradio. Da. Je. Neću si uopće lagati, bilo je tako. Što bi rekla, što za tebe znači dijagnoza? Sad ne smijem psovat. Kako god se osjećaš. Nećemo psovati. Uglavnom prvo jedan čitav red psovki i full glasno psujem u sebi sada, a onda prilika dalje za nekakav novi život. I stvarno je, ja se inače malo grozim svih tih rečenica. Nisam nikad mislila da ću ih reći, ali da, to je mala trisketina, da malo odmoriš. Sad ja ovaj dio odmora još nisam shvatila, ko što smo sad vidjeli iz ove prvotne priče, ali da malo promijenim svoje neke načine, da počnem malo misliti na hranu, da počnem malo vježbati za promjenu. Ja sam isključivo radila fizički posao u životu i to je bila moja jedina vježba. I sad, kad sam iskusila teretanu, teretana je apsolutna pobjeda. Znači, želim natrag u teretanu i da čekam natrag u teretanu. I taj moment slaganja prioriteta. Ja nisam imala vremena razmišljati o prioritetima, ako i jesam, oni su bili neki drugi. Ne kažem da su ovi sad nešto ispravniji prioriteti, ali čini mi se da su jasniji. Tako da, možda stvarno s nekim razlogom dobiješ tu multiplu. Fuj što sam to uopće rekla, ali mislim da je tako. Možda smo rođeni s tim, ali možda je to multipla. Možda. Imaš li još nešto za dodati za kraj predsjednice Foruma mladih s MS-om Hrvatske? Pa imam. Osim što ćeš pozvati mlade na priključivanje forum. Dođite na Meet, ispunite prijavnicu, dobite hudicu, aktivirajte se, ne znam koliko velikim slovima, aktivirajte se da ne moram raditi sve ja i moji dragi suradnici. I što imam za poručiti? Ništa, smijte se puno, rugajte, broj 1 najbitnije, to mi je nekako životni moto, rukicama, nogicama i uz ruganje. Ne se stresirati, ali ne biti inertan. I šta još? Diši. A vjerujem da ćeš i ti uskoro uz more i zaplivati. Da. Hvala što si sudjelovala u ovom podcastu MSTV-a. Vjerujem da ćemo se još družiti. I dragi gledatelji, evo, to bi bio još jedan podcast MSTV-a i vidimo se uskoro. Pozdrav!